እና በወር 200 ሺህ ብር ይከፈላቸዋል። ስራው ያው በሴኪዩር ነው። ከዛሬ ጀምሮ መጀመር እንችላለን። ሰላም የፋሪስ ቲዩብ ኦፊሻል ተከታታዮች የሆናችሁ በሙሉ ለዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እኔ ኦሊያን እባላለሁ፣ ጓደኛዬ ናቲ እባላለሁ። የፋሪስ ዩቲዩብ ኦፊሻል ተከታታዮች ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ እንድታደርጉልንም በአክብሮት እንጠይቃቸዋለን። ዛሬ የምናደርገው ፕራንክ ቪዲዮ በጣም ደስ እንደሚላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እስቲ በሬሳ ላይ ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረበው ነገር ነው ምንድነው? በሀገራችን ላይ የስራ እጦት እንደተበራከተ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ጉዳይ ነው። እንግዲህ ወጣ ብለን ሰዎችን እንጠይቃለን። ስራ ፈላጊ ስራ አይመርጥም እንደሚባለው ሁላ ወላ ሬሳ ወላ ነፍስ ቢኖረው ባይኖረው የሚያገባው ጉዳይ የለም። ብሩ የሚያስገኝበት ጉዳይ ብቻ ነው። ለየት የሚለው ነገር በኦሮምኛም በአማርኛም ያካትታል። ጨዋታው እንድትከታተሉ ነው። ዋናው ሀሳብ ምንድነው? የምንጠይቀው ብር ማስገኛ መንገዶችን ብቻ ነው የምናቀርበው። ሬሳ ሁላችሁ የምታውቁት ነገር ነው። እኔ አርጄ ሰውዬ እመጣለሁ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚያደርገው? ተቀጣሪያችን ደሞዝ የሚበላው ሰውዬ ያን ነገር አርዶ ወይ ደግሞ በልቶ አለበለዚያም ደግሞ ገንሶ አጥቆ ያስቀምጥልናል። ይስማማል አይስማማ የሚለውን አብረን የምናየው ጉዳይ ነው። ወደ ቪዲዮ አብረን እንሂድ። እንግዲህ ይሄን ስራ ፈላጊ ህዝብ ካለ እንደዚህ ብለን እንጠይቀዋለን። እስቲ የሚለውን ነገር ደግሞ አብረን እንሰማለን። እስቲ ከኛ ጋር ሁኑ። ስሙ ማን ነበር ያኛው? ስሙ ማን ነበር ያኛው? ጫላ ኖ ሌላ አለ ኖ ጫላ ወይ በቃ አብራችሁ ሰራላችሁ። ስራ ነው ተገኝቶ ነው እንዴ? ጫላ ለማ በጣም ለስራ ትመቻላችሁ። እንደማቃማችሁ ሆነ እንጂ ለስራ አፖስቶ ናችሁ። ችግር የለውም። አይ ሌላ ነገር አይደለም። ለዚህ ሆነ ማለት ነው። እስቲ ቆማታችሁን ይማ ለስራው ጫላ እንዴ በቃ ኮፒያው ነው ይሆናል። ጫላ የሆነ ሀሳብ ነበረን ታውቃለህ። እና ስራ የሚሰራ ስራ ትፈልጋላችሁ? ጫሌ ሰላም ነው? ጫዋና ግን እንዴ ነህ? አይ ጫላ ረሳይ ማለት ነው። ጫላ አማን ነው እንዴ ነው? ጫላ ስራ የሚፈልግ ሰው ፈልገህ ነበር። ስራ ሰራላችሁ? ስራው በጣም ብር የሚያስገኝ ስራ ነው። ሀሳባችሁን ብቻ ነው እንደምትስማሙበት ብቻ ነው የምንፈልገው። ትስማማላችሁ? ስራው ያው በሴኪዩር ነው። ለማንም ሳትናገሩ በደፈና በሚስጥር ነው መሆን ያለበት። ማለት ነገር ሌላ ሰው ሌላኛው አካል ማወቅ የለበትም። እና እዚህ ቦታም ልንመጣ የፈለግንበት ምክንያት ሰውም እንዳይሰማ ነው። እናንተም በሚስጥር እንድትሰሩ የኛን ሚስጥር እንድትጠብቁ እናንተም ከአደጋ ነገር እንድታገዱ ማለት ነው። ይከፈላችኋል ብር ደግሞ እና በወር 200 ሺህ ብር ይከፈላችኋል በወር ማለት ነው። እና ስራው ሰው ታርዶ ይመጣል። ተስማማች አላ ታርዶ የሚመጣ ሰው አለ። በቃ እናንተ ስራችሁ ምንድነው? ሬሳ ማጠብ ነው። ጉድጓድ መቆፈር፣ ሬሳ ማጠብ ብቻ። ጉድጓድ ቆፍሮ መቅበር እሱ ሌላ ክፍያ ነው። እሺ ከናንተ የሚጠበቀው አንተ የቡና እንደ ብላ ሸንኮራ ጫሌ የምሬን እያወራሁ እኮ እና ሬሳ ማጠብ ነው በቃ በቀን አንስቲ ያን እኮ ነው የምልህ እኮ ለዛ 200 ሺህ ብር ለእያንዳንዳችሁ ይከፈላችኋል። የሚመጣውን ብቻ እናንተ ማጠብ ብቻ ነው። የከብትም ይሁን የሰውም ሬሳ ነው።
ከዛሬ ጀምሮ መጀመር እንችላለን። አንተስ ትስማማለህ? ቆይ ቻሌ ና ቆይ አልጨረስንም እኮ ምንም አልጨረስንም። እሺ ሌላስ? ቆይ ስራ ፈልገህ መስራት አልፈለግም? ቆይ ምንድነው ሀሳብህ? ቆይ ና ቆይ በተረጋጋ መንፈስ አስብ ቻሌ። አሁን እኮ ማንም እኮ እየሰማ እኮ አይደለም። በወሩ 200,000 ብር ለራስህ ለሱ 200,000 ብር ክፍያ አለው። ይሄ ነገር ማለት ነው። እሺ ስራችሁ ምንድነው? ሬሳ ቆይ እሺ ብለህ ነበር እኮ ጫሌ። አሁን ለምንድን ነው ስራ የምትፈቱን? እንዴት ስራ አታስፈቱን? እስቲ አይ ስራ መስፈት ይሄ ምንድን ነው? ስራ አይደለም። አይ ስራ አይደለም። አንተ ጀምር እስቲ። ይሄን ብዙ አመት ሰርተህ ብዙ አመት ሰርተህ አንተ የዚህን ስራ ታገኛለህ በወሩ 200,000 ብር። ያ ነው መንግስት እና ቡክ አለ። መንግስት አይበላም። ቡክ አለ። ቡካችሁ ላይ በራሳችሁ ቡክ ላይ ይሄ ለየት ያለ ቡክ ነው። ስማችሁ ይጻፋል። ጨረሰች በእናትህ ይገባላችኋል። ከኛ ጋር ይሆን አይደለም። ይሄ ደግሞ እኔ በጣም ያሳዝነኛል። ስለ ብሬ አይደለም ይሄኛው ሲበላ አየው ያን እኮ ነው በቃ እሱ ራሱ መብላት ነው እኮ በቃ አሁን ከኛ የሚጠበቀው ማጥፋት ማለት ነው። እና ተባብረን እንድናጠፋ ፍቃድ ይሆነው ተስማማህ አንተ? አዎ እኔ እስማማኛለሁ። በቃ ያን እኮ ነው ማለት እኮ እና መቼ ትሰራለህ? አባራው መቼ ትሰራለህ? በቃ ደስ ባለበት እናንተ ደስ ባለበት በቃ ከዛሬ ጀምሮ እንጀምራ። አዎ እሺ ይቻላል። መሄድ እንችላለን? አይ አሁንማ እንዴት አንተ ትሰራለህ አይደለ? ለምን ስራ ነው እኮ በወር ታገኝበት አይመችም። በእናትህ ምንድን ነው የማይመች? አባራው በእናትህ እሱን ማለት አባራ ይሉላል። ችግር የለውም እሱ። ክፍያውን ግን አሰባችሁት? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ 200,000 ብር እኮ አይበላም። የአፍሪካ መሪ ራሱ የተባሉት እንዳለ 200,000 ብር ማንም ሰው አይበላም። ይሄን 200,000 ብር እናንተ ምንድን ነው በቃ እዚህ ጋር የመጣውን ችግር የለም። እሱን እኛ ነው የምንጨርሰው። ባለሀብቱ አለ ይሄን የሚሰራ የባለሀብት ስራ አልሰራም። ቆይ ጫላ ቆይ ባለሀብትስ ማለት በኔ በኩል እኮ ሂሳብ የሚያልቀው። ቆይ እሺ ተረጋጋ። እሺ ቆይ እግዚአብሔር በቃ እሺ ጫላዬ ቴንኪው። ፍራንክ እያደረግን ነው። ካሜራ እዛ ጋር ይታያል። በቃ እሺ ቀስ በል እሺ በቃ እተበረዳ አመሰግናለሁ። እሺ እሺ ያው ፍራንክ እያደረጋችሁ ነው። እሺ ካሜራ ይታያል። በቃ እሺ አቦ ጀርታንቲ አይማ ጀርቱ ሰይኔ እንትና ሆጂ ወይፊ ማባባ ባላ ሆጂ ማሪዳ በቃ nama jedhamanii fakkeenya nama qalamee dhufu reeffa isaa miicuu magaaluma kana keessa annaa isiin iccitiidhaan naannoo gootu wal beellamnee hojii kanatti akka seentanidha. Hojiin qabdan miti fakkeenyaaf itti hojii qabaattan iyyuu carraa kanatti fayyadamuu qabdu. carraa kanatti yetti ga birri ibalamachuun salphaa miti. Kana bara እና አቲስ ቆባኬ አቲስ ማይበላማ ሲፊስ ቆማ ይበላማ ካሲስ ከና ሙቹ ሬፋ ማተን በቃ ሬፋ ዱፉ ሬፋ ናማ inni faayizee inni ingala namoota seera jaalatan jiru inni ajjisne warra basaasan inni ingala sinimo imichitu animo warra kana gochisan warra birrii kaffalan jiru inni saanfaana wanta waliin simuuf birrii isaan irraa fuudhetan akkaawuntii keessanitti hingashu Gaizawee hojiin kun salphaadha isinis amma hojii beeyida hundumti keessanuu wixaatiidha nuufis hojiin amma barbaanetti itti galee jira. Kanaafuu hojii amma hojiin hin jiru beektu barannis jijjiiramni hin jiru digirii baannee jirra kana kana faatti immoo yoo fayyadamuudha baanne harkeessa ammasiin wanta sirraa eegamu maalidha reeffa jiru miicuu iccitii baasuu dhiisuu iccitii baa itti ergee itti galee iccitii baasuu wayii itti galuu dhiisuu malee Yesuuf yoo dunnee solumaan
እና guyyaatti lama sadiis ta'uu danda'a inni qalamee dhufu jechuudha hojii nan uffisiisaa hin hojjedhu foolii qabaa foolii hin qabu jechuu hin dandeessan እና ኮታ ቆይ ኮት ኮታ አቡ ማሊ ደማርታ ወዲ ገደ ከኘ ንጀራ ላክ ላክ አና ማለ በሳ እና ኮታ አከስ ተጋው አከስ ጎራ ከራሬ ወሬ ነምን ከነ ማንታ ኮታ አሲ አሲ እና ማልቶ አከቀቡ ቤታ በቃ ሲና ወጂ ከሰማሪዳ reeffa kana bicha reeffa dhufu lama sadii afur saatau miicitanii achiin hinganna zama saatanii keessa taa'aa yookaan immoo galgala faa barii faa jedhamani halkan yookaan qonnee hin hawwan na maaliifidha kan akkas goonu warra iccitii obbaasan warra qeerroo miidhaan faa jiru miti warra basaasan asaastuufa isaan qabneetu minaan kastee malee matu nama baay'ee nu jala mi'aar kanaaf kana gochuu na hojii kanatti immoo nama baay'eetu fayyadamaa jira siin qofaa miti amma gara nama 20tu nu faana hojjechaa jira na asinis magaalaa kana keessatti amma fiigdan inni kaan amma waa qabateetu fiigaa aniif si garuu qabaachuu dandeenya keessan hin beeku garuu akkuma akkasii ilaalutti immoo hojii dhabduu sirriitti fakkaatu miti kami ammoo bakki galmaa bakki kasi amma si walii gallaan waa'ee bakka galmaa Addis Ababa iyyuu jiraachuu dandeessu bakka amattee bitatanii hojjettanii Addis Ababaatti boolee keessa jiraachuu dandeessu. ji'a sadan afran booda hojii kun hin dhaabata ammaa fida ji'a afur booda isin eessa deemtu iddoo barbaadan makiinaas bitatanii manas bitatanii magaalaa guguddoo irratti jiraachuu dandeessu hojii mataa keessan uummattanii jechuudha. Annaa maal sirraa barbaadama amma iccitii eeguu keessan amantummaa keessanii hojii kana keessatti immoo gaafa hojjetanii gaafa keessa galtanii birrii argachuu bichaa miti lubbuu keessaniyyuu absisuu danda'a. Asirratti immoo tarii namni dhiyeessu fira keessan ta'uu danda'a hin beekamu kanarratti nahuun qabdanii siiriyees bakka ta'uu qabdu. Firas ta'ee anis maaf obboleessi keeraa bunte anis qalamee fuudhuu nan danda'a hin beekamu. Tun waara hojjefte si hojjetan keessaa sun qaba. Daakii amma sirii koo amma hojjechuun anis amma koo keessa jira amma anis kun hojjaama anis koo keessa jira nan hojjaama. Amma akkaataa hojii isaa siitti nagarsiisa. Inni ajjeesee fidaa ani immoo warra miicaan keessan jira beektaa ani miicuu hojiin koo. Ana akkana agartuu kana ani mucaayee isaati akkas bareedee kan deemu kan na godhe keessaa hojii kanatti. Kanatti immoo gargaaramuu qabu. Kun amma shii yooma ragganaanyoo. Nuti yeroo barbaadanitti jira. Isheen fedhii keessan bichaadha. Silkii yoo irraa fudhannaa nuu bilbiltu. amma laata tasgabbii hin fa'ume igee gajjo igajjeesee laata ajjees hin fa'u lubbumee baay'eetu balleessa maaliif waan akkas irratti jama basaasanii ijaama Saastummoo balleessuu qabna gama kamiyyuu gama mootummaas haa ta'u gama achiinis namaan saniif waan tan taaneefi akkas wanta gochuu qabnuufi isin immoo iccitiidhaan hojii kana keessan galtuu sa'aatii qaba halkan sa'aatii 8ffaatidha kan hojii keessatti addaarasha guddaa jira namni bu'aa ufuu danda'a iyyaa ufuu danda'a dubara ta'uu dandeessi mucaas ijoollee guddaa nama guddaas amma la gara jabinaan gochuu qabdu erga dhufee hojiidha hojii kanattis Sirrii inni jalqaba murteessu annaa akkamii Mita, muy bela mana ada, mis wanta bara yadi. Rakkoon qabu silkii qaba lagaa. silkii qabna nuti jammarilla akkaataa silkii sitti kennuu qabna itoo isin hin beekin namoota isinitti ergina silkii keenya isinitti kenna achi nu bilbiltu isin nu bilbiltu isin silkii keenya isinitti kenna Baay'ee jechuudha odduwaan hin jirretti ajjeesuus dandeessisu. Jennee bilis ni pilaanna. footoo isaa isin ergama
si maal gootu abbicha ajjeessanii wanta iddoo gatamutti iddoo miicamutti jira ajaja warra gubbaara jiru dhaga'uu qabna. Ani isa gubbaara natti ergamu sitti dabarsa immoo sitti dabarsa. Isin immoo hojii sana hojjettanii bakkaan ga'uu qabdu. Nama waraantanii waan beektanii yoo gara jabinaan gara laafessa kan taane beekamu. Yoo qallattanis yoo onneen dhiiraa keessaa mana bini. Furdina fichaa miti. Aduu fi qoncoraa adda addaa si kennan. Qoncoraan jira, kajaraan jira. Sagalee tokko dhaga'amuu qabu. Maal ta'uu qaba? Goraadeen jira, haaduun jira, cuubeen jira. Bakka adda addaa waraantanii bakka itti dafee du'utti gargaaramtu isin. Siitaam? Siitaam? Haala hojii keessatti hundaa'eet immoo qarshii isinii dabalamuu danda'a. Kuni jalqaba keessa malee dhuma keessa miti. Jalqabaan ilaalamtanii iccitii eegumsa keessa ilaalame iccitiin eegdan taanaan immoo lubbuu keessatti sufuu danda'a. Hin beekamu. Maaliif anis boor jiraachuu isa hin danda'a hin beekamu. Garuu maalumaafuu firaankii isiin gochaa jirra. ያያችሁት ቪዲዮ የኔ ወስን ነበር። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ናችኋል። ፋሪስ ዩቲዩብ ቻናል ኦፊሻል ሚሊዮን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ሳታርጉት እንዳትነፉ። ቴንክ ዩ አየጋ ቪዲዮ ፍራንኪ ከኝ ከከነ ፈካተ ቶሬ ቪዲዮ ብራቲ አማ ወሪ አገሩቲ አጋሲቲ ነጋ ኑቱራ ነጋ ሲኒፋ አሪሱ